twongeye kubasuhuza. Uyu munsi mureke tuvuge kuri Neymar, umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bakomeye cyane babayeho mu mateka y'isi. Afite imyaka 19 y'amavuko gusa yaramaze kuba icyamamare gikomeye mu mupira wa ruhago muri Brazil, akundwa kakava. Ku myaka 22 y'amavuko benshi bamufashe nk'umukinnyi warushaga abandi bose gutambutsa umupira mu buryo budasanzwe ku isi. Ku myaka 25 y'amavuko yabaye umukinnyi mwiza waguzwe amafaranga menshi kurusha abandi bose ku isi, kuko mu kibuga nta muntu washoboraga kumuhagarika no kumurusha ubuhanga n'ubugenge. Nubwo yazamutse vuba cyane akagera ku rwego rwo hejuru, ariko ari ikintu cyahoraga kibura muri we. Yahoraga asa n'uburi ntambwe imwe gusa ngo abe umukinnyi mwiza kurusha abandi bose ku isi nk'uko yakuze abirota. Ariko ibikomere, imyitwarire mibi, amahitamo atari meza mu rugendo rwe rw'umwuga, ibi byose byagize cyangwa se byanamugize uruhare bimubuza kugera kuri iyo ntego mu buryo bwihuse. Ibibazo byakomejwe kwibaza ni ibi: ese Neymar koko yaba yarageze ku rwego rwari rwitezweho nk'uko yabitekerezaga? Ese imyaka ye myiza mu mupira w'amaguru yari imeze ite? Kandi cyane ni gute uyu mwana w'umunyabrazil wakuriye mu bukene bukabije yabashije kuba umwe mu bakinnyi bakomeye cyane ku isi, uyu munsi ukundwa n'abatari bake? Nk'uko bimeze ku bakinnyi benshi b'ibyamamare bakomoka muri Brazil, Neymar yakuriye mu buzima bworoheje cyane mu mujyi wa São Paulo, ariko kuva akiri muto cyane byagaragaye ko afite imana idasanzwe mu mupira wa ruhago. Ku myaka 4 gusa nk'umwana muto, abantu bari batangiye kubona ko afite ubuhanga budasanzwe mu mikinire ye n'uburyo ki yakinaga. Se wa Neymar nawe yigeze kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga, kandi yari azi neza kumenya impano ziri mu bana bato. Niwe watangiye gutoza umuhungu we kuva akiri umwana muto. Neymar yaramaze amasaha menshi akora imyitozo, yitoza amasaha menshi, amayira atandukanye n'ubuhanga bwo gutwara umupira. Yabikoraga afite ishyaka rikomeye kugira ngo impano yidapfuba ubusa, kandi yabigezeho. Iyo yabaga adakora imyitozo cyangwa se ngo akine n'inshuti ze mu muhanda, Neymar yarebaga amashusho y'umukinnyi yakundaga cyane witwaga Ronaldinho, akagerageza kwigana amayeri ye meza, ubuhanga bwe bw'uburyo akina umupira n'uburyo cyakundwa. Ku myaka 11 gusa yinjiye mu ikipe ya Santos, imwe mu makipe akomeye cyane muri Brazil. Aho niyo navuga ko yatangiye gahunda ikomeye cyane y'imyitozo yamusunikaga buri munsi kurushaho gutera imbere. Ku myaka 14 y'amavuko gusa yaramaze kuba umukinnyi mwiza cyane ku buryo yatumiwe kujya kugeragezwa muri Espagne mu ikipe ikomeye cyane ya Real Madrid. Icyo gihe we na se bahuye n'icyemezo gikomeye cyane: kuguma muri Brazil cyangwa se kujya kure cyane muri Espagne, bitandukanye n'ibyo benshi mu bakinnyi bato bakora. Neymar yesemo kuguma muri Brazil ari kumwe na se, kuko bavugaga ko indangagaciro z'umuco wabo ari ingenzi cyane ku muryango wabo wicishaga bugufi. Ariko ibyo ntabwo byabujije amakipe akomeye cyane yo ku mugabane w'Uburayi gukomeza kumwifuza. Icyo gihe yaratangiye kubona amafaranga make avuye mu mupira, ku buryo yatangiye gufasha umuryango we mu buryo bwagaragaraga. Ageze ku myaka 15 y'amavuko, umuryango we wabashije kugura inzu yabo ya mbere, inzu yubatswe hafi cyane ya stade ya Santos, kugira ngo Neymar abone amahirwe meza yo gukomeza imyitozo no kugira ku nzozi ze nk'umwana wabikuranye. Ageze ku myaka 17 y'amavuko, Neymar yakinnye umukino wa mbere mu ikipe nkuru ya Santos. Byari nyuma y'icyumweru kimwe gusa. Yanatsinze igitego cye cya mbere muri iyo kipe. Muri shampiyona ya mbere yatsinzemo ibitego 14 gusa, ntabwo ari ibitego bike. Ariko icyatumye abafana bamukunda cyane ntabwo ari ibitego gusa, ahubwo ni uburyo bwe bwo gutambutsa umupira n'amayiri atangaje yakoraga mu kibuga. Ibi byatumye n'abaterankunga batangira kumwitaho cyane no kumwibazaho, kuko babonaga ibyo afite akora biri hejuru cyane. Muri icyo gihe uruganda rukora inkweto mu myambaro ya siporo rwamuhaye amasezerano y'igihe kinini cy'imyaka 11. Buri munsi isi yose yatangiraga kumenya uwo mwana muto wo muri Brazil wari utangiye guhindura amateka y'umupira w'amaguru iwabo. Niwo munsi wasaga nkaho uri kwandikwaho amateka yiwe. Mu mwaka wakurikiyeho ibintu byarushijeho gukomera. Neymar yatsinze ibitego 42 mu mikino 60 yakiniye Santos. Ibi byatumye abafana barenga ibihumbi 14 bashyira umukono ku nyandiko basaba ko yajyanwa mu kipe y'igihugu cya Brazil, aho yagombaga kujya mu gikombe cy'isi cyabiri muri Afurika y'Epfo. Ababyibuka murabyibuka. Ariko nubwo abafana babisabaga cyane ubona babyishimiye, umutoza w'icyo gihe yavuze ko Neymar atarafite uburambe buhagije ku rwego mpuzamahanga.
igikombe cy'isi cyarangiye Brazil iviremo muri kimwe cya kane kirangiza. Murabyibuka, Neymar ntabwo yigeze acika intege cyane kuko nyuma y'igihe gito Brazil yabonye umutoza mushya, maze Neymar amaherezo ahabwa amahirwe yo gukinira ikipe y'igihugu gutyo. Mu mukino wa mbere mu ikipe y'igihugu byatwaye iminota 28 gusa kugira ngo asinde igitego. Icyo cyari igitego cya mbere mu bitego byinshi yaragiye gutsindira igihugu cye. Amakipe akomeye nayo yatangiye kumwifuza cyane no kumutera akajisho. Hari ikipe yo mu Bwongereza yatanze amafaranga menshi ishaka kumugura, indi nayo irabigerageza, ariko Neymar yangaye amasezerano avuga ko ashaka gukomeza kwibanda ku ikipe ya Santos. Icyakora umujyanama we yashakaga uburyo kiyimuka kuko yavugaga ko niba ashaka kuba umukinnyi mwiza ku isi atazabigera hagumye muri Brazil mu kigo kavukire. Uburemere bwa Neymar muri Santos bwakomeje kwiyongera cyane ku buryo umunsi umwe yagiranye impaka n'umutoza bapfu wagombaga gutera penalty. Ibi byageze aho ikipe ihitamo kwirukana umutoza aho kubura Neymar. Ntabwo nzi neza niba uri kumva icyo kintu. Icyo cyemezo cyaje kugaragaza ko cyari cyiza kuko Neymar yaragiye kuyobora Santos ku ntsinzi ikomeye cyane. Yatsinze ibitego 6 mu mikino y'igikombe gikomeye cyo muri Amerika y'Epfo. Atsinda ibitego by'ingenzi muri kimwe cya kabiri n'umukino wa nyuma. Mu mukino wa nyuma yabaye umukinnyi mwiza w'umukino, maze Santos itwara icyo gikombe bwa mbere kuva mu gihe cya Pele mu mwaka wa 1963 abakinira. Nyuma y'iyo tsinzi abantu bo muri Amerika y'Epfo bose batangiye kuririmba izina rya Neymar. Neymar aragenda aba Neymar. Muri icyo gihe kandi imbuga nkoranyambaga zari zitangiye kwamamara cyane aho abantu bashyiraga amashusho y'imikino aho babonye. Ibi byatumye ku nshuro ya mbere mu mateka abantu ku isi yose bashobora kureba amayeri ya Neymar n'ubuhanga bwe nubwo yakiniraga muri Brazil. Hari igitego kimwe cyatumye arushaho kumenyekana ku isi yose. Hari igihe yirukankanye umupira wenyine kuva hagati mu kibuga atsinda igitego cyiza cyane mu mukino bakinagamo n'ikipe ya Flamengo. Icyo gitego cyahawe igihembo cy'igitego cyiza kurusha ibindi byose muri uwo mwaka. Nyuma yaho yahawe igikombe cy'umukinnyi mwiza kurusha abandi muri Amerika y'Epfo, kandi no ku rutonde rw'abakinnyi beza ku isi ntabwo yigeze asigwa. Yashyizwe mu bakinnyi 10 ba mbere nubwo yari agikinira muri Brazil, ariko ubuhanga bwari hejuru cyane. Mu mwaka wakurikiyeho yongeye gutsinda icyo gihembo cy'umukinnyi mwiza muri Amerika y'Epfo, ariko noneho icyo gitutu cyo kujya gukina ku mugabane w'Uburayi cyari kimaze kwiyongera cyane. Abantu benshi bavuga ko yari afite ubushobozi bwo kuba umukinnyi mwiza kurusha abandi bose ku isi, ariko katazabigeraho akomeje gukina muri Brazil. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2013 Neymar yafashe icyemezo gikomeye cyo kwambuka inyanja ajya gusinyira imwe mu makipe akomeye cyane ku isi, ariyo Barcelona. Ariko mbere yo kugera muri Espagne yari afite imikino mpuzamahanga n'ikipe y'igihugu cya Brazil mu irushanwa rikomeye ryabaye muri uwo mwaka. Neymar yakinnye neza cyane, asinda ibitego 4 kandi aba umukinnyi mwiza w'irushanwa. Mu mukino wa nyuma Brazil yatsinze Espagne ibitego 3-0. Neymar atwara igikombe cya mbere gikomeye mu ikipe y'igihugu. Yari amaze kuba umwana w'icyitegererezo mu ikipe y'igihugu, kandi benshi batekerezaga ko azayiyobora mu nsinzi mu myaka myinshi yari imbere. Ariko nk'uko byaje kugaragara nyuma, amahirwe mabi n'imyitwarire ye byaje kugira uruhare mu kudashyira mu bikorwa ibyo byari byitezwe kuri we. Icyo gihe Neymar yari amaze gusinyira Barcelona, ikipe yari imaze kumugura amafaranga menshi cyane agera kuri miliyoni 92 z'amayero. Ibituma yarabaye umwe mu bakinnyi bahize cyane ku isi muri icyo gihe. Ikipe ya Real Madrid nayo yari yaragerageje kumugura kuri uwo munsi, ndetse yari yemeye gutanga amafaranga menshi kurushaho, ariko Neymar ahitamo Barcelona abatera umugongo. Mu mikino ya mbere ye muri iyo kipe yatangiye neza, atsinda igitego rukumbi cyatumye Barcelona itwara igikombe cy'intangiriro rya shampiyona nyuma yo gutsinda Atletico Madrid mu mikino 2 yahuje ayo makipe. Nubwo muri rusange atigeze agera ku rwego rwari rwitezweho mu mwaka we wa mbere, Neymar yavuze ko muri uwo mwaka yumvaga akinana ubwoba bwinshi nk'ufite ibinyugunyugu mu nda. Icyo gihe yakinaga ari kumwe n'abakinnyi bakomeye cyane nka Messi, Ernest, ku buryo bidatangaje ko yumvaga igitutu gikomeye cyane cyangwa se pressure. Nubwo byasaga bityo, yatsinze ibitego 15 muri uwo mwaka, ntabwo ari ibitego bike. Nubwo ikipe ya Barcelona itabonye ibikombe byinshi uretse igikombe kimwe cy'itangiriro rya shampiyona, nubwo uwo mwaka utari mwiza nk'uko byari byitezwe kuri Barcelona, ariko bucece bari barimo kubaka ubusatirizi bwari kuzaba ubukomeye kurusha ubundi bwose mu mateka y'umupira w'amaguru.
kandi Neymar yari yiteguye kuba umwe mu bakinnyi bakomeye cyane muri uwo murongo w'ubusatirizi. Ati byageze gute? Mbere yo kugera muri uwo mwaka w'insinzi ikomeye cyane waje no gukurikiraho, Neymar yagiye mu gikombe cy'isi cyabereye muri Brazil. Yari afite igitutu gikomeye cyane cy'abaturage bose bari bamwitezeho byinshi, yari icyizere cya Brazil. Umukinnyi wabo w'ingenzi yasinze ibitego 4 mu mikino yo mu matsinda, bituma Brazil ikomeza mu mikino yo gukuranwamo. Batsinze Chile binyuze muri penalty muri kimwe cya 8, bagera muri kimwe cya 4 kirangiza, aho ni ibyago bikomeye byabaye mu gihugu cyose. Neymar yari agiye guhatanira umupira ariko akubitwa ivi mu mugongo bikomeye. Ibi byagize imvune cyane ikomeye kuri we mu magufa yo mu mugongo. Yasasorwa mu kibuga aheswe ku ngobyi. Urugendo rwe muri icyo gikombe cy'isi rurangira gutyo. Brazil yatakaje umukinnyi wayo w'ingenzi kandi ibintu ntibyigize byongera kumera nk'uko byari bimeze mbere. Nubwo bageze muri kimwe cya 2 kirangiza, bagezeyo bahura n'umunsi mubi cyane mu mateka y'umupira w'amaguru muri Brazil, batsindwa ibitego 7-1 n'Ubudage. Neymar yari nk'ibuye ry'agaciro muri ikipe kandi adahari byatumye ikipe isa n'iyabuze umutima. Birumvikana imvune yabaye imwe mu mvune za mbere zikomeye cyane mu buzima bwa Neymar, ariko yari nk'ikimenyetso cy'ibyari bigiye gukurikiraho, kuko mu myaka yakurikiyeho yakomeje guhura n'imvune zagarukaga kenshi, zigahora zimubuza kugera ku rwego rwo kuba umukinnyi mwiza ku isi. Nyuma yaho yasubiye muri Espagne yitegura gutangira undi mwaka w'imikino. Uwo mwaka mushya wanatangiye Barcelona yari ifite umutoza mushya witwaga Luis Enrique, kandi bari bagiye kugera ku rwego rushya rw'imikino. Iyo utekereje ku cyo byatangaga uramutse ushyize hamwe umukinnyi w'umuhanga kurusha abandi mu gutambutsa umupira, rutayizamu wica cyane mu gutsinda ibitego n'umukinnyi mwiza ku isi yose mu murongo umwe w'ubusatirizi, ubona ko itsinda rikomeye ryari rihari. Ubona umurongo w'ubusatirizi ko wari ugizwe na Messi, Suarez, Neymar, wari uzwi cyane kubera ubufatanye bwabo. Mu mwaka wakurikiyeho Neymar yatangiye neza cyane, atsinda ibitego 3 mu minota 5 ya mbere yakinnye. Nubwo yari amaze gukira imvune y'akabumba mbari, yatsinze ibitego 11 mu mikino 11 ya mbere muri shampiyona. Mu mikino y'igikombe cy'igihugu yakomeje kwitwara neza cyane, atsinda ibitego 2 muri kimwe cya 4 kirangiza, ibindi 2 muri kimwe cya 2, ndetse atsinda n'igitego 1 mu mikino ya nyuma. Barcelona yegukanye icyo gikombe. Neymar agaragaza ubuhanga budasanzwe n'amayeri atangaje mu kibuga, ari nako bari batangiye kumuririmba. Muri iyi shampiyona Neymar yatsinze ibitego 22. Barcelona itsinda igikombe irushije Real Madrid amanota 2 gusa. Ibi byatumye Barca itwara ibikombe 2 bikomeye byo mu gihugu muri uwo mwaka. Ariko irushanwa ryatumye Neymar agaragaza agaciro ke cyane. Ni irushanwa rikomeye rihuza amakipe akomeye ku mugabane w'Uburayi, aho yatsinze ibitego 10 muri iryo rushanwa. Byarimo ibitego byinshi mu mikino ya nyuma y'irushanwa, ndetse atsinda n'igitego mu mikino wa nyuma bakinaga muri ikipe ya Juventus. Ibi byatumye Barca itwara ibikombe 3 bikomeye muri uwo mwaka umwe, kandi Neymar yandika izina rye mu mateka nk'umwe mu bakinnyi bagize ubusatirizi bukomeye kurusha ubundi bwose bwigeze kubaho. Uwo mwaka warangiye Neymar atsindiye ikipe y'ibitego 39, kandi ubusatirizi bwabo bwose hamwe bwatsinze ibitego 122, umubare munini cyane utari usanzwe uboneka. Nubwo Neymar yatwaye ibikombe byose byashobokaga muri uwo mwaka, ntiyabonye ibihembo byinshi ku giti cye, cyane cyane kubera Messi wari ukiri ku rwego rwo hejuru cyane. Neymar yashyizwe ku mwanya wa 3 mu bakinnyi beza ku isi, ariko uwo mwanya mwiza yari agezeho icyo gihe ntabwo washoboye kurenga Messi wari wegukanye icyo gikombe ku nshuro ya 5. Nubwo icyo gihe bitari ikibazo gikomeye cyane, Neymar yatangiye kumva ari mu gicucucucu cya Messi nk'umuntu nyine utari kuboneka. Atangira kwibaza niba akomeje kuguma muri Barca azigira abasha kuba umukinnyi mwiza ku isi nk'uko yabirotaga. Mu mupira w'amaguru ibintu byatangiye guhinduka vuba cyane. Nyuma y'imikino mike gusa mu mwaka wakurikiyeho, Messi yagize imvune myiza yamaze amezi 2 adakina. Ibi byahereje Neymar amahirwe yo kwigaragaza kurushaho. Yahise agaragaza ubuhanga budasanzwe, atsinda ibitego byinshi cyane, ndetse atsinda ibitego 4 mu mikino imwe bakinaga muri ikipe yitwa Rayo Vallecano. Mu mikino 8 gusa yatsinze ibitego 13, atanga n'imipira 9 yavuyemo ibitego. Ibi bita assist, bituma abasesenguzi bavuga ko ari we mukinnyi mwiza ku isi muri icyo gihe. Yatsinze ibitego byiza cyane, harimo n'igitego 1 aho yakinnye umupira. Ibi ntibyagarukiraga ku makipe mato gusa, kuko yagize uruhare runini mu gutsinda Real Madrid ibitego 4-0. Atsinda igitego, ndetse yanatanze umupira wavuyemo igitego ku mukinnyi mugenzi we
Iniesta. Ariko nyuma y'igihe Messi yagarutse mu kibuga, Neymar asubira kongera kuba mu gicucucucu cye, aho Barca yongeye gutwara shampiyona nk'igikombe cy'igihugu. Ariko mu marushanwa akomeye ku mugabane w'Uburayi batsinzwe, ibi byatumye Cristiano Ronaldo yegukana igihembo cy'umukinnyi mwiza kurusha abandi muri uwo mwaka. Muri iyo mpeshyi Neymar ntiyigeze aruhuka, kuko Brazil yakiriye imikino ya Olympique. Intego yari imwe gusa, kwegurira igihugu cye igikombe cya Olympique. Yatsinze igitego mu mikino wa kimwe cya kane bakinagamo na Colombia, atsinda ibitego bibiri muri kimwe cya kabiri bakinagamo na Honduras, ndetse atsinda n'igitego mu mukino wa nyuma bakinagamo n'Ubudage warangiye amakipe anganyije igitego 1-1. Umukino urangiye bagiye muri penalty. Neymar ahabwa gutera penalty ya nyuma, yayiteye neza bigaragara. Brazil itsindira igikombe cya zahabu cya Olympique, kikaba ari cyo nsizi mpuzamahanga ikomeye kurusha izindi zose yabonye mu buzima bwe. Nubwo hari imikino yamunaniye yatumye atabasha gutangira neza uwo mwaka wakurikiyeho imikino, yatsinze ibitego 14 gusa. Muri shampiyona Barcelona irangiza iri ku mwanya wa kabiri. Mu marushanwa akomeye ku mugabane w'Uburayi habaye ingaruka rikomeye cyane mu mateka y'iri rushanwa, aho Barca yari yatsinze ibitego 4 gusa ku busa mu mukino ubanza bakinagamo n'ikipe ya Barcelona. Ariko mu mukino wo kwishyura batsinze ibitego 6-1. Muri uwo mukino Neymar yatsinze ibitego 2 mu minota ya nyuma, ndetse anatanga umupira wavuyemo igitego atabara ikipe ye. Gutyo nubwo bakoze iryo garuka rikomeye, ntabwo bashoboye kugera kure muri iryo rushanwa, barangije batwaye igikombe cy'igihugu gusa. Icyo gihe Neymar yari afite imyaka 25 gusa y'amavuko. Yinjiye mu myaka myiza y'umukinnyi w'umupira, ariko yatangiye kumva ko adashobora kuva mu gicucu cya Messi igihe cyose agumye muri Barca. Messi na Suarez bamwingize kuguma muri ikipe, bamubwira ko azagera ku ntego yo kuba umukinnyi mwiza ku isi atakiri muri Barca. Ariko andi mahirwe mashya yaratangiye kwiyereka Neymar, cyane cyane yo kujya mu mujyi wa Paris, aho ikipe ya Barcelona yashakaga kongera amafaranga yashoragamo kugira ngo amaherezo ibashe gutwara igikombe gikomeye cy'amakipe yo ku mugabane w'Uburayi. Ibi byatumye itegura amafaranga menshi cyane, angana na miliyoni 222 z'amayero kugira ngo igore Neymar. Bikaba ari amafaranga atari yarigeze atabwa ku mukinnyi uwo ari we wese mbere. Gutyo muri ako kanya ubusatirizi bwari bugizwe na Messi, Neymar, Suarez bwarasenyutse. Neymar ava muri Barca ubwe yarize ko none hagiye kubona amahirwe yo kuba umukinnyi mwiza ku isi nk'uko yabyifuzaga, ariko ntibyaje kumworohera nk'uko yabitekerezaga. Kubera amafaranga menshi yari yaratanzwe, byari byitezwe ko Neymar azabona umushahara udasanzwe mu buzima bwe, ariko amasezerano yagiranye na Paris Saint-Germain yatumye n'ubundi abo umwe mu bakinnyi bahembwaga amafaranga menshi cyane ku isi. Abantu benshi batekerezaga ko kuva muri Barca byari ukugira ngo ave mu gicucu cya Messi, akerekana ko ashoboye kwihagararaho wenyine. Ariko se wa Neymar yavuze ko kwimuka kwe bitari ugushaka amahirwe yo kubona igihembo cy'umukinnyi mwiza ku isi gusa, ahubwo Neymar we yavuze ko imwe mu mpamvu yamujyanye Paris ari uko bamwe mu bakinnyi benshi bagenzi be b'Abanyabrazil bakinaga muri iyo kipe. Uko kwimuka kwatumye Paris Saint-Germain igera ku rwego rushya, biha Neymar amahirwe yo kuba icyamamare gikomeye muri iyo kipe, haramutse nyine yihesheje igikombe cy'igikombe cyo ku mugabane w'Uburayi. Neymar yatangiye neza cyane muri iyi kipe nshya, atsinda igitego mu mikino wa mbere. Yigeze no kuvuga ko abantu batekerezaga ko kuva muri Barca ari nko gupfa ku mupira w'amaguru, ariko we yumvaga arushaho kugira ubuzima bushya. Yaje kuba mu basatirizi bashya bakomeye bugizwe na Cavani, Neymar, Mbappe. Uwo murongo w'ubusatirizi wari uteye ubwoba cyane ku yandi makipe. Imikinire ye myiza yamugaruye mu bakinnyi bahananiraga kuba beza ku isi, aza kongera kugera ku mwanya wa 3 inyuma ya Messi na Cristiano Ronaldo. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka wakurikiyeho yongeye gutsinda ibitego 4 mu mukino imwe bakinagamo n'ikipe ya Dijon. Harimo igitego cyiza cyane yatsinze wenyine, anyuze hagati mu bakinnyi benshi cyane ku muvuduko mwinshi. Ageze mu mpera z'ukwezi kwa kabiri yaramaze gutsinda ibitego bigera kuri 28, ndetse atanga imipira 16 yavuyemo ibitego mu mikino 30 yakinnye. Ariko ibyago byongeye kumugeraho vuba, kuko igihe yaramaze kwerekana ko ashoboye kwitwara neza atari kumwe na Messi, yagize imvune ikomeye cyane mu igufa ryo ku kirenge, bituma umwaka we urangira imburagihe. Iyi mvune yabaye imwe mu mvune nyinshi zagiye zimubaho mu bihe bikomeye cyane. Ku bw'amahirwe yarakize mbere y'igikombe cy'isi cya 2018 ejo bundi, abasha gukinira Bresezererwa muri kimwe cya kane kirangiza itsinzwe n'Ububiligi.
ariko abantu benshi ntibibutse cyane ibyo yakoze mu kibuga, ahubwo bibutse uburyo yakundaga kugwa kenshi mu kibuga akigaragura cyane ku buryo byahindutse urwenya ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza kigeze kubara ko yamaze iminota 14 yose y'irushanwa aryamye hasi afashe akabumbambari ke. Ibi byerekanaga ububabare yari arimo. Ibi byaterwaga hanini nuko n'ubundi yakubitwaga cyane n'abakinnyi bamurindaga. Kubera ubuhanga bwe bwo gutambutsa umupira, yakundaga gukorerwa amakosa menshi. Hari abavuga ko yakubitwaga cyane bityo akagira imvune nyinshi, abandi bakavuga ko yakundaga kugaragaza ububabare burenze urugero. Umwaka wakurikiyeho wabaye mubi cyane kuri we ugereranyije n'urwego yari agezeho. Nubwo yatsindaga hafi igitego kimwe muri buri mukino mbere y'iminsi mikuru mu mpera z'umwaka, ndetse akaba yarabaye umunyabrazil watsinze ibitego byinshi kurusha abandi muri iryo rushanwa rikomeye ryo ku mugabane w'Uburayi. Yongeye kugira indi mvune mu igufa ryo ku kirenge imubuza gukina mu mikino ya nyuma y'irushanwa. Adahari, Paris Saint-Germain yongeye gusezererwa hakiri kare muri iryo rushanwa. No hanze y'ikibuga Neymar yagiye agaragara mu makimbirane menshi. Hari igihe yagaragaye asa no kubisa umufana nyuma yo gutsindwa mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'igihugu. Hari n'igihe yasibye ibirori byo gutanga ibihembo by'umwaka w'imikino ahitamo kujya kwishimana n'inshuti ze. Ibi byose byongere kuba atarakinnye imikino myinshi kubera imvune, ibyatumye adashyirwa ku rutonde rw'abakinnyi bahataniraga igikombe cy'umukinnyi mwiza ku isi muri uwo mwaka. Nk'aho ibyo bidahagije, yongeye kugira indi mvune mu kabumbambari yamubujije gukinira Brazil mu gikombe cya Amerika y'Epfo. Muri uwo mwaka Brazil yegukanye icyo gikombe, ariko Neymar we yabirebeye kuri televiziyo. Ibi byose byatumye atangira kumva ko kuva mu Bufaransa bitamuhereje agaciro gahagije, ndetse atangira gutekereza kuva muri Paris Saint-Germain agasubira muri Barca cyangwa se akajya muri Real Madrid. Ikindi cyatumye ibintu birushaho kugorana nuko yavuye muri Barca ashaka kuva mu gicucu cya Messi, ariko kubera imvune nyinshi yagiraga yatangiye kujya mu gicucu cy'umukinnyi mugenzi we Mbappe bakinaga hamwe. Ubuzima bwe ntibwari bworoshye na gato, ariko kuva muri Paris Saint-Germain yahisemo kuguma muri iyo kipe maze akora umwe mu myaka myiza cyane kurusha indi. Ariko ibibazo by'ubuzima n'igihano yari yarahawe byatumye atangira gukina atinze muri uwo mwaka, ndetse anabura imikino myinshi kubera imvune yari afite mu itako no gukomereka mu rubavu. Ariko mu mikino 15 yakinnye muri iyo shampiyona mbere y'uko imikino ihagarara imburagihe kubera indwara ya coronavirus, Neymar yatsinze ibitego 13 anatanga imipira 6 yavuyemo ibitego. Icyo gihe Paris Saint-Germain yatwaye shampiyona, igikombe cy'igihugu ndetse n'igikombe cy'indi mikino yo mu gihugu. Ibitwaye ibikombe 3 byo mu gihugu muri uwo mwaka. Uwo mwaka w'imikino wari wibanze cyane ku irushanwa rikomeye ryo ku mugabane w'Uburayi. Neymar amaze kongera gukira neza, yafashije ikipe ya Dortmund muri kimwe cya 8 kirangiza atsinda ibitego by'ingenzi. Mu mukino wa kimwe cya 4 kirangiza bakinagamo na Atlanta, yanatanze umupira wavuyemo igitego cyafashije ikipe ye gukomeza. Nyuma yaho Paris Saint-Germain yatsinze Leipzig ibitego 3-0 muri kimwe cya 2 kirangiza, igira mu mukino wa nyuma igomba guhura na Bayern Munich. Ariko ku bw'amahirwe make batsinze igitego 1-0. Nubwo ari bwo bwa mbere ikipe yari igeze kuri iryo rushanwa, mu mateka yaryo gutsindwa byababaje cyane Neymar, kuko yagerageje cyane kugera ku nzozi ze zo kuzana igikombe gikomeye Paris, ariko birangira bamucitse. Abasesenguzi benshi bavuga ko yari umwe mu bakinnyi beza cyane muri uwo mwaka w'imikino, ariko igihembo cy'umukinnyi mwiza ku isi nticyatanzwe muri uwo mwaka kubera ihagarikwa ry'imikino ryatewe n'indwara ya coronavirus. Bityo ntihamenyekane niba Neymar yari kuba yararenze imyanya ya 3 yahoragaho, ariko umwaka wakurikiyeho waranzwe nuko Neymar yagize imvune nyinshi ndetse n'ibihano byinshi ku buryo bwamufashije kugeza mu kwezi kwa 5 k'umwaka kugira ngo abashe gukina imikino irenze 3 yikurikiranye muri shampiyona, abanje kurwara indwara ya coronavirus. Nyuma ahabwa ikarita itukura, agira ububabare mu mugongo kubera izi mvune zose. Nubwo ibi byose byamubayeho, yakomeje kwitwara neza aho yatsindaga ibitego hafi muri buri mukino 2 yakinnye. Yanatsanze imipira 2 ingenzi yavuyemo ibitego mu mikino bakinagamo na Bayern Munich, bituma Paris Saint-Germain igera muri kimwe cya 2 kirangiza mu marushanwa akomeye cyane yo ku mugabane w'Uburayi. Yakomeje gukora amayeri n'ubuhanga bwe bwo gukina, ndetse rimwe na rimwe agahabwa ikarita y'umuhondo kubera kugerageza amayeri akomeye, nko kugerageza kuzamura umupira akawunyuzaho umukinnyi uwo bari bahanganye. Ariko kuba yaraburaga mu mikino myinshi byahenze cyane ikipe ye, kuko Paris Saint-Germain ntabwo yabashije gutwara igikombe cya shampiyona, irangiza iri ku mwanya wa 2 nyuma ya Lille.
niba Neymar yaragiye muri Paris Saint-Germain ashaka kuba umukinnyi wa mbere w'ingenzi mu ikipe, mu mpeshyi yakurikiyeho yahuye n'inkuru itunguranye cyane. Ikipe yasinyishije mugenzi we bakinaniye mbere witwaga Lionel Messi. Ibi byatumye habaho ubusatirizi bushya bugizwe na Messi na Neymar na Mbappe. Muri icyo gihe Mbappe yaramaze kuba icyamamare gikomeye cyane Baherereye, ku buryo Neymar atakiri kuri uwo mwanya nyine mu murongo w'ubusatirizi, ahubwo abo wa gatatu. Yatangiye uwo mwaka nubwo yari afite ibibazo by'ubuzima, atsinda igitego kimwe gusa mu mikino 12 ya mbere. Nyuma y'uwo mwaka utari mwiza kuri we, byongeye kuvugwa amakuru ko Neymar ashobora kuva muri Paris Saint-Germain, ariko ikibazo cyari uko igihe Neymar yabaga ari muzima ameze neza, yakomezaga kugaragaza ko akiri kumwe mu bakinnyi beza cyane ku isi, akitwara neza muri uwo mwanya. Yabigaragaje cyane mu ntangiriro z'umwaka w'imikino ya 2022-2023, aho yasinze ibitego 7 anatanga imipira 6 yavuyemo ibitego mu mikino 5 ya mbere. Ibi nyine bizwi nka assist. Umutoza icyo gihe yaramushimiye cyane, avuga ko yari mu bihe bye byiza kurusha ibindi kuva yagera muri Paris. Iyi mikino myiza yaje mu gihe gikwiye mbere y'igikombe cy'isi cya 2022, ariko ibyago byongeye kumugeraho mu mukino wa mbere wa Brazil yakinagamo na Serbia. Neymar yakorewe amakosa menshi cyane, akubitwa inshuro 9 mu mikino umwe. Hari ikosa rikomeye ryatumye agira imvune mu mitsi yo mu kabumbambari, bituma adakira indi mikino yose yo mu matsinda. Nyuma yaje no kugaruka mu kibuga, atsinda igitego mu mikino ya 1/8 bakinagamo na Korea y'Epfo, anatsinda igitego rukumbi cya Brazil mu mikino bari kumwe n'ikipe yiswe Bahugiye muri 1/4 kirangiza. Ariko uwo mukino warangiye ajya muri penalty, Brazil iratsindwa. Neymar yongera kubura igikombe gikomeye mpuzamahanga. Nyuma y'igihe gito yongeye kugira indi mvune mu mikino bakinagamo na Muri. Ibi byatumye adakina mu mikino yose yari isigaye muri uwo mwaka, byari nk'aho ibibazo bikomeje kumukurikirana. Ubu ni wabaye umukino we wa nyuma yakiniye Paris Saint-Germain, kuko ikipe yahinduye abakinnyi benshi ndetse na Messi haza kugenda. Nubwo Neymar yagaragaje ubuhanga budasanzwe igihe ari muri Paris Saint-Germain, imvune nyinshi zatumye adakina imikino myinshi, kuko mu myaka yamaze muri ikipe yakinnye imikino irenga 30 mu mwaka umwe, inshuro nke cyane. Neymar ubwe yigeze kuvuga ko yari afite ubushobozi bwo kuba umukinnyi mwiza ku isi, ariko ko imvune nyinshi zamubujije kugera kuri iyi ntego. Nubwo havugwaga ko ashobora gusubira muri Barca, ariko amafaranga menshi yasabwaga ndetse n'imvune yari afite byatumye amakipe menshi adatinyuka kumusinyisha. Icyo gihe haje igitekerezo gikomeye cyaturutse muri Saudi Arabia, maze Neymar arahaguruka ajyayo. Muri icyo gihe Saudi Arabia yari itangiye gukurura abakinnyi bakomeye cyane ku isi, barimo Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Ikipe ya Al Ahly, imwe mu zikomeye cyane ku isi muri icyo gihugu, yashakaga umukinnyi ukomeye cyane wayihesha izina rikomeye. Bahise bahitamo Neymar, bamuha amasezerano y'amafaranga menshi cyane angana na miliyoni 150 ku mwaka, kugira ngo abe icyamamare gikomeye muri iyo kipe. Icyo cyemezo cyagaragaye nko kuva ku rwego rwo hejuru rw'umupira w'amaguru. Ibyagaragaje ko Neymar atakiri guhatanira kuba umukinnyi mwiza ku isi, ahubwo ashaka amafaranga menshi kurusha ibikombe. Ariko amateka ye yakomeje kujya arushaho kuba ababaje cyane. Neymar ageze muri Saudi Arabia yari afite imvune no byamutwaye kugera mu kwezi kwa 9 k'umwaka kugira ngo akine umukino we wa mbere, aho yakinnye iminota 26 gusa agatanga imipira 2 yavuyemo ibitego. Muri icyo gihe kandi yakiniye ikipe y'igihugu cya Brazil imikino 4, harimo umukino batsinzemo Bolivia ibitego 5-1, aho Neymar yasinze ibitego bye. Ibi byatumye aba umukinnyi watsindiye Brazil ibitego byinshi kurusha abandi bose mu mateka, arusha n'ibyamamare nka Pele. Yanatanze imipira myinshi yavuyemo ibitego mu ikipe y'igihugu, agera ku mubare benshi ku isi batekereza ko ari mwiza. Ariko mu mikino yakinagamo na Uruguay, ibintu byarahindutse bibi cyane. Yagize imvune ikomeye mu ivi, aho imitsi ifata ivi yangiritse bikomeye, asa nk'uranzwe n'imvune cyane. Iyi mvune yamubujije gukina igihe kinini, bituma adakina mu mikino yose yari isigaye muri uwo mwaka. Icyo gihe yaramaze gukina imikino 5 gusa muri Al Ahly. Mu mwaka wakurikiyeho yakinnye amanota make, mu mwaka wakurikiyeho yakinnye iminota mike gusa mu mikino 2 mu irushanwa ryo ku mugabane wa Aziya, ariko urugendo rwe muri Saudi Arabia rwarangiye vuba cyane. Umutoza w'ikipe yaje kuvuga ko Neymar atagishoboye gukina ku rwego bari bamenyereye. Amafaranga menshi ikipe yari yaratanze kuri we yageraga hafi kuri miliyoni 400 z'amayero. Mu gihe yakinnye iminota mike cyane, byatumye abantu benshi bavuga ko uwo n'ubundi wari umwe mu myanzuro mibi cyane kurusha indi yose mu mateka y'umupira w'amaguru. Nyuma y'ibibazo byose, Neymar yafashe icyemezo cyo gusubira mu ikipe yakunzwe cyane kandi yanamuhesheje izina rikomeye mu ntangiriro z'umwuga we, ariyo Santos.
nubwo yakomeje kugira imvune zimwe na zimwe yasaga n'utangiye kongera kubona imikinire ye mu ikipe y'iwabo, ariko nubwo yagaragazaga ubumenyi ntibyari bikimeze nk'uko byari bimeze mu gihe cya mbere muri Santos, igihe yakinaga umupira mwiza cyane watangaje isi yose. Ubu ku myaka 33 isatira 34 bigaragaza neza ko urugendo rwe ku rwego rwo hejuru rw'umupira w'amaguru rugana ku musozo. Nubwo abantu benshi bavuga ko yari umwana wagombaga kuba umwami ariko ntiyabigezeho, hari abayitamo kumwibuka nk'umwe mu bakinnyi bagaragaje ubuhanga budasanzwe kurusha abandi bose babayeho. Ni umukinnyi wahaye icyizere abantu benshi, atera imbaraga urubyiruko rwinshi gukunda umupira w'amaguru no kuwukina neza. Kandi niba koko Neymar azahora yibuka nk'umwe mu bakinnyi bafite imana idasanzwe mu mateka y'umupira w'amaguru, bizagenwa n'isi kizamwandikaho. Turabashimiye, njye mwari kumwe nawe, nitwa Karekezi Isa. Igitekerezo cyawe ni inyunganizi, kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona buri uko tubishyizeho.